Nastavljamo sa Mozaikom i pričamo o jednom događaju koji se već tradicionalno održava u našem gradu. Radi se o festivalu umetničke fotografije Fotorama Fest, koji okuplja umetnike iz čitavog sveta. Ako ste gledali juče Mozaik, u gostima smo imali umetnika iz Japana, čuli ste njegove impresije o ovom festivalu, na koji će se način on predstaviti, kojim radovima, a danas nastavljamo sa istom pričom i u gostima imamo još jednog velikog umetnika. Radi se o Denisu, retušeru i digitalnom umetniku iz hollywoodske A produkcije iz Los Angelesa. On ima mnogo toga da kaže u vezi svog rada i u vezi njegovih masterclass radionica. Marko Stamatović je takođe sa nama danas u studiju, organizator ovog festivala. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, bolje vas našli. Evo, za početak, Marko, juče je počela Fotorama, međutim, večeras je svečano otvaranje. Šta smo imali priliku da vidimo juče i kako će to izgledati večeras, mislim, u 8 sati? Da, pa mi obično Fotorama, od kada je osnovana, 4 dana traje i mi obično drugi dan pravimo svečano otvaranje, prvi dan je otprilike zagrevanje. Juče smo na programu imali predavanje gospodina koga ste juče ugostili, Muge Shimosota, o njegovom radu, znači o njegovoj izložbi koja će se desiti sutra od 20 časova u Narodnom muzeju. Imali smo predavanje vezano za Xense Lab, za neke nove tehnologije vezano za fotografiju, retušenje fotografije. I imali smo veliku tribinu sa majstorima fotografije, stari majstorima fotografije iz stare Jugoslavije. Poznam ljudi, znači Cileta Mihajlović, Raus, gospodin Predović, Miroslav Karanović, bilo jako dosta dobrih fotografa koji su razgovarali vezano za analognu fotografiju i o to nekom stanju fotografije trenutno u svetu. Danas pravimo svečano otvorenje, imamo tu čast da konačno možemo da otvorimo festival posle dugog niza godina sa kragujevačkim fotografom, to je jako dobro. Od 8 sati je otvaranje izložbe Žuti prsluci Lazara Novakovića, našeg mladog dokumentarnog fotografa, i sa tim ćemo zvanično otvoriti festival. Pre te izložbe desi se jedno jako lepo i veliko predavanje. Dolazi gospodin Mitar Tezić. Mitar Tezić je fotograf srpskog porekla koji radi i živi u Španiji, radi konceptualnu fotografiju, radi konceptualne filmove. Prošle godine je dobio nagradu na Kanskom festivalu i doći će da malo, što se kaže, priča o njegovom radu, da razgovara sa mladim studentima. To je otprilike za danas, ono što se kaže drugi dan kako će da teče. Ono što karakteriše ovaj festival su masterclass radionice. Jedno od njih će održati i gost iz Los Angelesa koji je došao iz Amerike baš zbog ovog festivala, pa bi možda najinteresantnije bilo pričati sa njim o svemu tome. Evo, da li je Denis prvi put ovde i kako je došao do toga da dođe u Kragujevac uopšte na ovaj festival i koja će biti tema njegovog predavanja? Okay, Denis, they are asking, is this your first time in Kragujevac? What are your experiences about Serbia and Kragujevac, and what will be a theme of your masterclass this year? What would be the theme of my masterclass? Yeah. This is actually my third time here. I've been lucky to be invited back again to share things here, so I love coming here. The people are friendly and wonderful. The culture is really interesting to learn about. The history is so deep. There's so much to learn and to see. In Los Angeles, we're not as aware of our history and all the differences here, so it's really amazing to learn that here. So I've had a great time in Serbia. For the master class here, this year I'm going to be teaching 2 days. The first day, it's about Photoshop techniques. The first day is all about color, so it's going to talk about color correction, matching images from different sources together so they look like they belong in one image together, and color grading, how you give it a color effect or whatever that really helps pull it all together. The second day is going to be on frequency separation, which is a really advanced, powerful technique in Photoshop that makes a lot of the tasks we do a lot easier
for that. So it's going to be hands-on work. People are going to bring in, hopefully they bring files to practice with for themselves, because I'm going to put them to work and make them practice these things. But it's a lot of fun to be able to share these kinds of techniques and ideas and things and see people grow and get better themselves. So, njemu je treći put da je došao u Kragujevac. Velika mu je čast što je ponovo poznat. Nama još veća čast što je čovjek prihvatio da dođe. Od uvek je voleo Srbiju. Srbi su prijatni, gostoljubivi, obožava našu tradiciju, obožava našu kulturu. Nema toliko prilike u Los Angelesu se sretne sa nekim, što kaže, toliko maturim nekim tradicijama koje on sreće ovde. Što se tiče radionice, u pitanju su Photoshop tehnike, koje su jako bitne za, da kažemo, taj neki finalni izgled fotografija koje treba da se dobiju. Prva je color korekcija, koja služi u stvari da se različite fotografije iz različitih izvora spoju u jednu kao kompozit i da to izgleda kao da je nastalo iz objektiva. A drugi dan se radi frequency separation, to je tehnika čišćenja i retuširanje fotografija, ajde gledalcima da bude najlakše. To je tehnika koja se koristi za sve one modele koje gledate po Vogu, po modnim časopisima, kada oni izgledaju onako savršeno. To je u stvari tehnika tog frequency separation. Ja ću samo da našim gledalcima kažem par reči o Denisu, koji je radio na nekim od najvećih blockbustera franšiza kao što su Harry Potter, X-Men, Iron Man, Transformers, Avatar, Star Trek i mnogi drugi. Mislim da je dovoljno su zvučna ovi naslovi da bi znali kojim se poslom naš gost bavi. Koliko dugo se bavi on ovim poslom, koliko je bitno pratiti najnovije trendove, koliko je ujedno i teško pratiti najnovije trendove kako bi bio uvek naredne godine zanimljiviji publici, kako bi se donelo nešto novo, koliko je tu do tehnike, koliko je do ideja i koliko je do iskustva? He's asking what is the situation and how long do you work in your field of work? How long you are working in the movie productions and with posters and everything? And what do you need to be always in front of the competition, to be always with new techniques and to be in the line with a new perspective of the job? I started working in Photoshop back in 1991, so it's now 32 years. I got in at the very beginning, so it was all learning from scratch. Nobody around to teach you because nobody knew, so you had to learn on your own. I was fortunate. A photographer I worked with introduced me to Roger Corman, who was king of the B-grade movies, Little Shop of Horrors, Death Race 2000, Attack of the 50-Foot Tall Woman, all these classic old movies. And Roger wanted to have somebody working on his movie posters on the computer, like I was learning. So I worked with him for about 10 years for that, and that got me into working on the movie poster thing for that. And through working with Roger, I met so many art directors who went on to work at other ad agencies and things, so it became a networking thing for that. So that was how I got started in it. To get into that, you have to do the work I do on movie posters. It's called finishing. It's the end stage. The studios, the agencies go through design after design after design, and once the studio says, these are the designs we want, they send it to somebody like me to take the rough, low-res composition and turn it into high-res finished art. So that's why it's called finishing. And to work on that, not only do you have to have a broad range of skills, because you have to do beauty retouching, compositing, color correction, illustration, you have to bring all that together. You have to understand how somebody else builds a file and how you can work with the file structure for that. So you need those skills, but you also need to make connections and network with the people who are working in that industry, because there's a lot of trust involved. If you make a mistake, it reflects badly on them. So you have to gain their trust.
To stay ahead of the competition, it's a lot of making sure you're keeping in touch with your contacts, and it's about always having a hunger for learning more. And that's one of the things I love most about this, is there's always something new to learn. You should never be full of your ego, thinking I know everything, because then you stop growing. And there's a great deal of encouragement to keep growing and learning something new for that. So that makes it really exciting, and that's how you stay ahead of the competition. Also, ironically, it really works well to share what you know with other people, because the more you share, the more you grow. And so that's why we're here, and that's why I love teaching and helping people grow, because I love seeing them benefit, but also I benefit a lot too from the experience. Sjajno. Evo, naravno ne može se... Da, naravno. Ukratko, imao je sreću da kada je si počeo da radi od prve verzije Photoshopa, ja sam čuo priču jako puno puta, tako da mogu kraću varijantu, imao je sreću da upozna jednog od najvećih režisera B filmova u Hollywoodu, sa koji je jednostavno imao njega u okruženju, koji je znao da radi sa, ajde kažemo, računarom i da mu pravi plakate. Radio je jako dugo, u tom radu je napravio mrežu ljudi sa kojima je sarađivao, upoznao je druge režisere, druge filmske produkcije i ušao je u celu tu priču i dan danas radi za tu hollywoodsku produkciju. Što se tiče rada u tom delu, on je u sektoru završnog rada, znači ono kako bi trebalo, kako na kraju izgleda ono što vidite, znači u bioskopima taj izgled, to on radi. On dobije samo sirove snimke, na primjer snimke glumaca, produkcijske neke vrednosti, znači ne znam, pozadina, šta god, i na njemu je da sve to sklopi u jedno delo, da spakuje sve da izgleda kao da je ono što kaže snimljeno iz jednog puta, i onda se to šalje na štampu. Što se tiče konkurencije, on mora stalno da napreduje i mora da se stvara ta neka ideja poverenja između njega i ljudi koji mislim, traže takvu vrstu posla, zato što taj krajnji proizvod mora da bude dobar, jer ako on napravi loš posao, onda se to odražava na apsolutno celu produkciju. Tako da konstantno radi, znači pravi taj neki odnos od poverenja. I ono što je najbitnije u učenju? On uči redovno, znači uči redovno, eto, kažemo, on je radi već 30 kusur godina, uči redovno, radi redovno i radi sa mladim ljudima dosta, što eto, ja kažem iz nekog mog iskustva, uvek kad radite sa mladim ljudima, njihovi umovi su sveži i njihove ideje nekad mogu doseži vaš um i vaše ideje, tako da uvek je lepo raditi i razmenjivati, nikad vi ne možete da znate sve. Uvijek će da dođe neki klinac koji će onako, što kaže, sa talentom da vas, ali zato je lepo da se dolazi do te sinergije, da radimo zajedno i onda svi se lagano, što kaže, dižemo gore. Tako da on je jako dobro u tome, jako dobar predavač, pre svega jako dobar čovek. Eto, kaže, mi smo počeli da radimo pre nekih 7 godina, ja sam mogu da kažem da je on jedan od mojih boljih prijatelja, mi se čujemo na dnevnom nivou, jako prizeman čovek, što kad pogledate, svi ti veliki ljudi su u stvari jako prizemni i nemaju taj neki, kažemo, taj kompleks više vrednosti, tako da je jako prijatno raditi sa njime i jako se lako uči njega. Da, i meni je bilo interesantno ono što je rekao i povezao ono što on misli sa ovim festivalom, da ono koliko dobijaju ljudi koji dođu na masterclass, toliko dobije i on od njih, jer su ta razmjena mišljenja je jako bitno. Jako interesantno da već, evo, kažemo, 3. godinu gde on, što kaže, na terenu kod nas, kaže 3. put među Srbima, ali za vreme COVID-a mi smo imali i neke online radionice. Te godine, 2020, mi smo imali čak 12 retušera iz hollywoodske produkcije koji su radili sa ljudima, ali ono što sam htio da kažem, evo sad, na primjer, on pravi 3. radionicu i ta 3. radionica je popunjena sa apsolutno istim ljudima koji su dolazili zadnje 3, znači ljudi koji obožavaju kad on dođe, eto, da ponovo rade sa njima. Jel može još neko da dođe da se prijavi za radionice? Gde će biti održane? Mislim da smo popunili broj, ali mislim, možemo da vidimo, eto, čisto ako neko hoće da ga sluša. Radionice su u subotu i u nedelju na Pravnom fakultetu u čitaonici A4, znači to je odmah prva čitaonica do Univerzitetske galerije.
radi se od 9 ujutru do 5 popodne, znači jako su duge radionice zato što ima dosta da se pokazuje da se radi. Praktične su radionice, znači nije čisto predavanje, nego se i praktično radi. Tako da će polaznici da imaju sada tu mogućnost da radi sa najnovijom opremom vezano od senzora grafičkih tabli do monitora na koje možete crtati direktno na njima. Tako da to je sad sve varijanta, on donosi nova znanja iz novih tehnologija. Mi pokušamo da klincima pružimo da probaju se na novim tehnologijama. Eto, čisto jako je bitno, možda sada mogućnosti nisu takve, ali jako bitno da oni znaju šta postoji i šta mogu da rade i na koji način mogu da rade, znači jednostavno da budu u toku sa celom pričom. I da vam kažem pošteno, od kad smo počeli mi sa Fotoramom i kad smo počeli, mislim, sa tim radionicama, jako puno mladih fotografa je postalo, ono što se kaže, profesionalno su počeli se baviti. To je odlično. Pa dobro, i to je jedan od ciljeva ove manifestacije i ovih radionica. Hvala mnogo što ste došli danas. Došli zajedno sa gostom koji se bavi ovim zanimljivim poslom. Denis, thank you very much for coming. I hope we will see you next year. Me too. Hvala vam još jednom na gostovanju. Nastavljamo dalje, gledat ćemo reklame u narednim minutima, nakon toga prelazimo na knjige, na karate, imamo još toga dosta za vas, budite do 12 i gledajte Mozaik.